Ubwitabire bw'ababyeyi bafite abana batanditse mu bitabo by'irangamimerere ubwo Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango yatangizaga ukwezi kwahariwe umuryango mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi, ni kimwe mu bimenyetso byerekana ingano y'abana bashobora kuba batanditse mu bitabo by'irangamimerere. Bamwe muri abo babyeyi baragaragaza ibyatumaga batandikisha abana, aba kandi baragaragaza uko bakiriye impinduka kuri ubu ziri mu itegeko ry'abantu n'umuryango. Habaye uburyo bw'uko umubyeyi agomba kwandikisha umwana we ari kumwe, ababyeyi bombi ari kumwe na papa we, none tukaba tutari turi kumwe. Hari nk'igihe abagabo bagiye gushakisha, twajya nko kwandikisha ku murenge, twagera bakatubwira ngo tugende tuzane abagabo bacu, kandi bitari bubone ko ukuri bumukura hari bukorere wenda agiye nko gukorera kure. Ndabishimira ko baduhaye poromosiyo kandi bakaba babitwegereje mu tugari. Ndabishimira kubera gahunda ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kuba iminsi yari 15 yo kwandikisha umwana uhereye igihe yavukiye mbere y'ivugururwa ry'iri tegeko bitakorwa bikabasaba kugana inkiko, ni imwe mu nzitizi zikomeye zagaragaraga mu kwandikisha abana mu bitabo by'irangamimerere, nk'uko bisobanurwa na Niragire Theophile, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisozi unafite mu nshingano irangamimerere. Mu by'ukuri imbogamizi ikomeye yari irimo ni uko ababyeyi ntabwo bashoboraga kubahiriza ya minsi iteganywa n'amategeko, bayirenza baza kwandikisha abana natwe itegeko rikatubuza kubandika bararengeje igihe. Twabasaba iby'itegeko riteganya byo kujya mu rukiko, hakazamo icyambere umwanya wo gusiragira mu nkiko batanabishoboye, hakazamo amagarama y'urubanza nayo atari makeya, ariko uyu munsi yamaze gukurwaho ku bijyanye no kwandikisha umwana kugira ngo ahabwe uburenganzira. Ibyo rero byateraga ingaruka y'uko abana batandikwaga. Gahunda yo kwandikisha abana mu bitabo by'irangamimerere yorohejwe, nyamara hakiri abana batagira kirengera. Urugero rutangwa ni abana babuze ababyeyi bakiri bato, abo mu muhanda n'abavutse ku babyeyi bafite ubumuga bukabije by'umwihariko bwo mu mutwe. Ese bene nk'aba nabo bazagira amahirwe yo kwandikwa? Nyirasafari Esperance ni Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango arasubiza. Nta mwana n'umwe utagomba kugira umureberera. Iyo nta muryango, iyo nta mubyeyi, leta irahari, leta niyo ireberera bene abo bana, kandi ngira ngo tugerageza kugenda tubikora neza. Dufite muziko dufite na komisiyo ishinzwe abana, by'umwihariko iyo nshingano iyo komisiyo irayifite. Umwana wavutse ariko ntiyandikwe mu bitabo by'irangamimerere bishobora kumuvutsa kubona bimwe mu byangombwa birimo icyemezo cy'amavuko, inyandiko mpamo y'ivuka cyangwa acte de naissance ikenerwa by'umwihariko n'abashaka impapuro z'inzira z'abajya hanze y'igihugu. Undi mumaro ugaragazwa nk'ukomeye ku kwandikisha abana bavuka ngo nuko bifasha kumenya umubare ufatika w'abaturage b'igihugu ushingirwaho mu igenamigambi. Ari nayo mpamvu ubukangurambaga bwo kwandikisha abana bugendana n'ubwo kubakangurira kwandukuza abatakiriho mu bitabo by'irangamimerere. Tito Dusabirema, Royal TV.
Ubusanzwe ubukwe bufatwa nk'ikintu gikomeye ndetse gikorwa n'abifite. Nubwo ariko bimeze ariko mu mpera z'icyumweru gishize mu gihugu cya Kenya mu mujyi wa Migori habereye ubukwe budasanzwe. Ubukwe bwabereye mu rusengero rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, aho Washington Wendy na Sarah Nyangi bombi bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga bambikanye impeta yo kubana ubuziraherezo nk'umugabo n'umugore. Kuri ubu Sarah ndetse na Washington bari kubana nk'umugabo n'umugore. Byumvikane ko mu kubana kwabo baganira bakoresheje ururimi rw'amarenga, dore ko ari narwo bifashishaga kuva batangiye kurambagizanya kugeza ubwo biyemeje kurushinga nk'umugabo n'umugore. Aha mu bukwe bwana Washington Wendy atoriye umugore we Sarah Nyangi bari bamaze gusezerana, amuteruye mu maboko. Sarah nawe aryamye mu gituza cy'umukunzi we, bigaragara ko atangiye urugendo rushya mu buzima bwe bwo kuzabana n'uwo yakunze mu munezero w'iteka. N'ubukwe bwanejeje cyane urwego rureberera abafite ubumuga muri iki gihugu, nk'uko byemezwa na Julius Muga wemeza ko iby'aba bombi bakoze ari ubutwari bikomeye mu rwego rw'abafite ubumuga, kuko ngo hari benshi mu bafite ubumuga baba biyumvisha ko bo batarebwa n'ibikorwa nk'ibi, kugera naho batiyumvisha ko bashobora kujya gusezerana mu rusengero nk'abandi bose. Julius Muga kandi yongeyeho ko muri iki gihugu cya Kenya ngo abafite ubumuga ngo bamaze igihe kitari gito badahabwa agaciro, ndetse rimwe na rimwe ngo bakaba banahabwa kato na rubanda. Ibintu avuga ko bikwiye gucika ndetse burundu. Urukingo ruzwi nka RTSS ruzatangira gukoreshwa mu mwaka wa 2018, ni rwo rwa mbere rwa malaria rukozwe rukemezwa nyuma yo kugeragezwa inshuro 3 ku bana barenga 15,000 bo mu bihugu 7 bya Afrika y'ubutayu bwa Sahara. Mu itangazo rya OMS iherutse gushyira ahagaragara rivuga ko ikigega Global Fund gisanzwe gitera inkunga ibikorwa byo kurwanya indwara zirimo na malaria kizatanga miliyoni 15 z'amadolari mu mushinga wa mbere wo gukoresha urwo rukingo. Rivuga kandi ko ihuriro mpuzamahanga rishinzwe iby'inkingo Gavi rizatanga miliyoni zirenga 27 z'amadolari, ndetse n'indi miryango mpuzamahanga yita ku buzima igatanga andi azifashishwa mu myaka 4 ya mbere y'iyi gahunda y'uru rukingo. Dr Pedro Alonso, umuyobozi wa programu yo kurwanya malaria muri OMS, muri iri tangazo avuga ko uyu mushinga w'ibanze w'urukingo ari intambwe ntakuka yo kurwanya malaria mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko muri Afrika. Iri tangazo rivuga ko urukingo rwa RTSS ruzahangana bikomeye n'udukoko twa Plasmodium falciparum dutera indwara ya malaria cyane ku isi, by'umwihariko muri Afrika. By'umwihariko uru rukingo ngo rugomba guhangana bikomeye na malaria yibasira abana bato. Ubushakashatsi kuri urukingo buvuga ko nyuma y'amezi 18 urukingo ruhawe umwana uri hagati y'amezi 5 kugeza kuri 17 habaho kugabanuka ku kigero cya 46% kuba yafatwa na malaria, naho abakiri bato kuva ku byumweru 6 kugera ku byumweru 12 bakingiwe bo iyi ndwara igabanukaho 27%. Kuba ubushobozi bw'urukingo butarizerwa 100%, OMS ivuga ko umuntu waba warakingiwe mu gihe agaragayeho ibimenyetso bya malaria akwiye kwisuzumisha yasanga yararwaye malaria akivuza mu buryo buboneye. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda akaba yarayabwiye Royal TV ko urukingo kugira ngo rukoreshwe mu Rwanda hazabanza kurebwa igiciro n'ubushobozi bwarwo mu kurinda mbere y'uko rutangira gukoreshwa mu bihugu runaka. Urukingo rwose iyo mbere y'uko rusohoka rubanza kwigwa, hari amabwiriza yakurikizwa kugira ngo rwigwe, hari uburyo bahitamo abagomba gukorerwaho iryo suzuma. Kuba rero byarakorewe mu bindi bihugu niba nta kibazo biteye, igikuru ni umusaruro uvamo no kureba ikiguzi cyarwo no kureba ese urwo rukingo rukingira ku ijanisha ringana rite abaturage. Hari intera nyinshi bicamo, hari inzego nyinshi bicamo mbere y'uko igihugu kifatira icyemezo cyo kuvuga ngo uru rukingo tugiye kurukoresha ku baturage bacu.
nubwo uru rukingo byemejwe ko rushobora gutangira gukoreshwa ngo ntiruzakuraho izindi ngamba zisanzwe zihari zikoreshwa mu kwirinda malariya.